Pagyan sawa moin kunong chelen chebeta sa pulmachail. Programen ang sukset. Miyaman me patungan popanda. Kasarawan kaulan pukon ranmut. Namun na chaypan coach lang nan programen kasarawan kaulan pukon ranmut. Mawa imen siyang ge chungal sa karatan kay bani. Wow, wakapeng pan ko sa macay lanilap kauno ko tiyas. Obeluya chungal sa karatan misik kay bani wow. Pan ko wasala bala perokso ko year mon saboko. Nang marki ko and Wayne pon pe hunsak. Ay chungal sa karatan wawlap. Pan ko hisoko. Sanangan ko and Wayne pon pe hunsak. Waon kumelel sa palmarlagan ko. Nanalong ko. Nangkani ko. Waon kumelel kabnan Wayne Pompey. Korean kabna and Pompey first lady o second lady. Ay chungal sa karatan wa choror pan ko Rose Payne. Waon ki speaker and Pompey State Legislature, Chief Justice, Vice Speaker, Mobile Floor Leader. Wow choror pan ko Laban Kichi, Naliam, Nan Katin, Sagos, Obil lang kay di kasambal chay kanan nan Chiak Mumutso o government may yang cuts the bacha ng kasarawan ranwot. Actual wow, may bilto kay railakan me. Panyang sa pulman kita chungolin kita kaulan po ko ang totokan ranwot. Wan ki senators kan, members kan Bombay State Legislature, cabinet members kan, paninikan, o kuchel koros may iba ng programa ng kasarawan ranwot. Pwenkak, chebeta sa pulmachail programa ng mesong ranwot. Chebe ang katlang ng lolo, ang tutsing ataw imen pagi, Sister Elias and William Chelty, o lolo. Kalangan Sister Elias. Ay sukset chayban na nirak kayo chaybang katlang nan kaulan puko. Ay sukset si mendugay ang kapnan Wayne Pompey. Yan sa pulman kita tepa kita totok kasampalot. Kalangan din ko muy Aron MC Iyang o kasilili main ko. Itungol wow kapatapat. Iban patuwan pa atamas pukawat in patuwan ta kaula sa karatakan nagpaki. Muwi ban patuwan luka Porden PUC, the Pompey Utilities Corporation, Malan Katta, the Patrota, o Palmaunin Nilimakan and Kak Kokota, Palming, Pon Pipel, Ipan Patuan Lugak, Mailan Katta.
Iban patawan wata kak malkatin itawen o pakiki marmail te lenglengkan. Ngay kauklar monkot po sun katetekan koros ranwat may panwuya puko and Board of Directors in Pohnpei Utilities Corporation ni mele lalabot o yawanay kak koros ni aipan kakelaka pasanin kusunet en kusunet akan en Wayne Pohnpei o Wayne kan taga kapatapat in Micronesia o ipan ni Anso Koros utung o liroroki tiako wiwia kototo kan en Wayne Pohnpei Asamatal Court and Katin Kupraye. Congratulations. I got 50. Ang sukseti pan patawan luka Port and Pohnpei Port Authority Naliam Kitite, Mr. Lawrence. Không có kỹ là cả đi. Man, okay, good. Phải phải linh si euro. Ngay. Marong. Quincy Lawrence. Kaukular mon court. Popular Montfort. Usun katete kan ranwat. Osong Katetegan Ranwat. May panwuya puko Ramia Puko. and Board of Directors in Pohnpei Port Authority. Board of Directors and Pohnpei Port Authority. Ni melelo ni lalapot. Nelilo Nilalapot. O yawanay kak koros. Obia Wanegak Koros. Ni aipan kakelaka. Naiban Kakelaga. Pasanin kusunet Pasan Kusunet. o kusunet akan un Wayne Pohnpei Kusunetakan Wen Pohnpei. o Wayne kan taga kapatapat in Micronesia Wen Kantaga Kapatapadan Micronesia. o ipan Ipan. ni Anso Koros Nanso Koros. utung o liroroki Chung Oliroroki. tiako wiwia kototo kan in Wayne Pohnpei Tiako Yakatotokan Wen Pohnpei. Asamatal Court and Katin Kupraye. Sometime Court and Katakupura. Congratulations. Okay. Nak Cheblu, Kutkiyong Rai, Kakawala kan Ranwat, yung lapalan lupon-lupon. Kesa pali tungol wow kapatapat sa karatan wow kay punikan me tiyanger moy sabol matay lapalapakan nan palientiyak government o momotso wasak sit ranwat malkatin kupura pa sabol matay tataken kaula may imsaklar niyoralap taylen kakatin eukupene oktail katway mawa itungal kaping Melel pan kupuran Israel kan koros Rosa Rospain Naliam Korusian Israel kan lang kan me okay Pilipil me pato sang opsin kapna en kakuya Port and PUC o Port and PPA I patawan tungalan kinan wow kapatapatwat in patawan kaping melelong Pohnpei Legislature Speaker Lampert, Vice Speaker Edwin, Chairman in Committee kan Melil Ranwat, Vice Chairman in PWTC Honorable Senator Hafiz, Senator Walter, o Israel kan me katin patang kitail. Itungal wawan piltoke Assistant Secretary in Foreign Affairs Mr. Cantero,
PUC GM leben kitri Israel kan me ketosang tepat tosang PUC piliangaki PPA penini directors kan trial chorus me ket tepat wasak set ranwat sister o Israel kan palien momotso itungal wow itungal kaping shote bugla o wulianti karyaon kapna o administration wat we are tungal kaping ong legislature poeki ututo kamanaman mekin wiyaw ko to lel ranwat tamik tal ketiang lala eu ta dagan kaula megtai lapten kachang lala ong PUC ipatawan kameleme ele line so you megtai kin kak ketin masani pasarakan puko megtai kin kat ko to o ibil kameleme anso kan nan kempa koros nan office koros nan takekan koros utana pan kin mie pasarakan puko poekian kak kamagito Israel kan me saya kinte piliang sapalman kita tungalan ki ang sumawan sawas tungal kapingeng board of directors kan en mass ong sang PUC opil Israel kan mepil kat tepat patonan PPA board of directors sapalman tayo tatok and administration what pupu seto administration gayme teptar nan para kay mo ibil ninin kaparabarki o kaping poeki penenay ututin penenay o ututin Israel kan sabol moil warangko en ka koke pagpag enitit me aleti kamanaman sang legislature pen kak pata office pukat melel ranwat trial katin mamasani Ponpe Utilities Corporation yang agi Ponpe Port Authority nanaitungal pato wasakay ansokay nan ranakan me samalar ipatuan kamel me nan sapol matail kairoir en sapol matail Ponpe Utilities Corporation trail katin mamasen lang renewable energy nagtrail katin pilninin nan tiyang ay so koros pagtrailen kak ketsang te patrosang te mayausang pan kenaw takin kalap alaltong te otolong fossil fuel na katakataka sapol matail generator kan poeki ebil toke sapol matail sent ebil toke sapol matail makalakalin nan wewe nan puel nan setakan ayei wasa me oromen mo me administration what me neukiyang port o port and kakpil so sa management in PUC telen katangawi essential na nitungal sakarata me patonan week tayo ranwat ni masi isa kayo ng legislature me Ponpe katin yasenay poekinan munikan me uyam rang tot sawa-sawa sa longo to me patro isang Asian Development Bank me mini million silisak Ponpe katin yasenay yo payama nan million silisak what million isak plus me pansawa sa PUC puen kak purang kamagat sabol matail power plant en kak mugat na naray na so you makaren ibil ka parabarkin membil mie sawa sa kay pilmie me management in PUC apali pateng port in ranto yo ay patawan kapeng ki opil kongong ketail kan me katlong ranwat tailen kakapali irabukat po yan ini essential kosumpal penlial til opil palien sewer nanitungol sa karatan week tayo patawan me katokotok penen wasakan office kan meraseng PUC, PPA, PTA, EPA pateng TNI o wasa ikan puen kakapali sabol matail pilituk penen angin kelat sabol matail puko en papa sabol matail aramas en kak ketuai te patoi ni onapek o en kak mie wa me ban kak kata bansang rantai ibil setukak patuan kamam kila megtai ban setukak kanakela tatok kesumpal kaime ket tepat pato motail nan rain ran tebe tebil sonpung tebil nan irairen administration wat abu patuan kamel magtail tan ketin ketkiti katanga kupuratail moyen mur te tiran me pan patoto rail pan kak patuan te ketki opil pupusela tatok me puyaw ranwat ipilmen kapatayang kulianti ofisin kabna
Oya tungol kapingayang tondatakan PUC pon. Emenemen. Me epuki limek silimen. So mbarkay mowe tondatakan PUC kin patpatani me epuki waliakan silimen. Ranwat essential me. Nempewat piluya apa pali sapul metal lial. Eteten akaipak kun awar yisak tayo PUC pilkin mukmukit. Itungal kapingayang emenemen tondatakan PUC poki sapis pukat ekin mukmukit o soto kalap kaping bekin mia. Ipatawan wulianti koros sang opisin gavnamen pon pe pon o koros mediang pat pon pe poki pukota tok o karape tekan. Atungal kapingayang PUC management PUC port and rantayo o pil PUC in ranwat sabol mal to talk mau o ipatawan pegik Thailand kat kiyang rail mayo lopolopon. Imen patola ekis patawan pon pe port authority me naliam kitri te Mr. Lawrence Hopton sabol man ke jitungal kaula ningka panakis. Essential magtail kat nan moyu maksin kapinsalet yu ekis korom te ekis kalwatela kapantela kirtan way. Tail bil katin mangi me pon pe port authority apapali wanim me kinapali yolongato nan wewe opil nanset te palieset. Sabol matail pain way ninin pilutut ong mepkan stateng Eupenen office taken, the Ututin office taken. Ipatawan kamele me Board of Directors Cup, Taliam Kitri, Tan Pateng, Iralakan Mewye, but Patoyer the Katkat Nan Port and PPA, o Apaliala, Katokela, Tamet Reptar Rantayo. Sabon Matail Cairo, Mepilmia, Mepilpex Poyakla, ye expansion in seaport, you Memia, Memuni bil million K. Mebil Sabas dosang leki. O kapulpul tito sang efficient national government pen kak so isik tail an show you me sabol matail MMA pan kak santi wasakis bil kamelene ba port and PPA pila papali wasakset pag tailen ka kapali sabol matail lumum te kabin salet kan bapan mi apo situtan worry poki tai pananane kamakit poki ete karampala kapantela tatak me utan pon pi port authority because Mamasin lang tepat lang. We sabol matay seaport expansion when kakapali international or domestic vessels and sabol matay talian piti and soap. Irabukat pateng retoto mi patawan need to transshipment and sabol matay so pinlaitakan pilpoyang kila poeki sang ni retoto ay kaparapar ko mi port and PPA sang ni naliam te Mr. Lawrence etan pateng Rail port kan mauya kat tepat patol rangwat eupene en sawas penen utut penen kakapali robukat po sabon matay liyas utan pil tan utut pon mapukat koros itungal kapingayang PPA port manager or staff corrosion or port of directors mauya kat tepat patonan PPA port ang sukset mal katin kupure o katin kasamo poeki port member cup en kakpilyang sawas nan rekan tay pangkat isang lalo Imen pureng kal bulupo ulianti karyawan kabina look pito metal nim uya tungal kaping buletak pan kuburan legislature ong ni utu to kamanaman makin mie sang ni titakan makin petro sang option kabina ipilmen uya tungal kaping kal bulupo ong pinay ni me utung ititakan poeki kapoipen tatok ma pinay ni o warangkan kin kakutu essential ranwat itungal pagpek Thailand kat ketway mowe poeki tatok toto tail kat lalame ekis poyang gila sin kapinsalet yute lumumme tail koros sampa pilyang aleti engip eri iban patawan it was accept ipatawan me port kan koros nan palien PPA yo PUC Tan sa wasa management to kalwawa ya wasa magtay pangkat way ilale. Kalangan yan Cooper and Rosa, Rose Payne, Naliam, Director kan Korosme, ititar kamanaman la Ranwood, Tan Cooper and Vice Speaker, Vice Chairman, Senator kan Koros, Trial Korosme, Katnan,
tatakot Komisyon Palin Ranwat. Erere jungal sa karataw, kalangan kubur korusin. Kailangan ko promo ikap na. Masan kawit sa karatang kawit kasalil. Chebil ko kiyang kap na beliau la pala lupon. Nan sa kulmachel program ng sukset. Yay ang son silugaw kan aban pajotang Israel me pajuang ya kasaraw yan ranwat. Narimen Paki Vice Chair sa represent kak Willianti upakita ko tatawag. Arwasar ko din kubura po yung kak Pajuan tak ni Pajok silgog dan Sarawi ng Ranwat. Silgog setpan Pajulang Rosa. Next bilban Pajulang Travenus Yel. Melchpan Pajulang Joseph Felix Jr. Melchpan Pajulang Mr. Gardner Edgar. Melchpan Pajulang Mr. Eric Paul. Melchpan Pajulang Mrs. Cynthia Emes. Melchpan Pajulang Christina Elias, Mr. Christina Elias. O Melchpan Pajulang Ulaman Makalepki Kasarawian Pompey Port Authority Naliam Kichi, Mr. Quincy Lawrence. Chebil Kotski yung Rael Bleu, labalan labolobon. Ang suksit ng Sapul Machel Program. Ang sawatse, langong. Ang sumawang Rael me. Sapul man kita, chungalan kita kasaraw yung Ranwat. Sapul mo malayan siya Sapul man kita kaping, complain, sapul mo malayan siya. Kailangan tayo. Tangkot sa naman ang takot. Kailangan din burkang koros. Kami rin na Ranwat. Kauno katong proyekto Ranwat. Muna ipan patron na itong sakaratang Willianti. Ay bilman yan patron sakaratakan metriyang emoy. O kaya pa nila pangkupuran. Child chorus. Patron waon ki chorus kats tiyan Ranwat
Israel kan me wawat and toke. Mon sapoko, isoko. Sapul mar lekant ko, nangkan ye ko, nana lang ko. Rawangki kapna pumpi. First Lady. Karyang kapna, Second Lady. Vice Speaker, Vice Chairman in PWTC. Pilparawang ko Rosa, Rose Payne. Yang ay kang koros, matrelwaki o ranwat. Pilwawat ang toke, naliam, the Director Lawrence, ang kamanaman ng ranwat. Try koros, Senator Walter. Tunda tongkang koros, may yang try ranwat. Patrang kapna makak, obilmen, uya, sakaratan kapit. Pamelel, tatawagin port, kahit ang tatawagin mga iyo. Tatawagin port, tatawagin papa. Kahit ang papa corporation iyo, papa ponpe. Kawasama ka ititiyan. Iparawan patpadanan port in PUC, may isuan parawan sa pungala, kawalun parmet. Ariele, pukawat, akin karayang ay sudugak patro sa liya kaipak. Pagkik trial men pompe, trial kin, masa ni patrowan me port makin wiwiya song koros. At sutra mga kids port kan and patroway nan kausap kan nan way kan masutra utrutin government kayo sutra utrutin mumotso o sutra utrutin sabul matrail mon sapuko kaunin way kan anso me utrut kat kin mia an port tatok sabal man port tatok tan port tatok tungal tatok akin mangaila pues san masenggak patroway ni aima salatok hari pergi anso ay bil mempleo Olianti Rosa o yang ay port kang koros napil ka kapil naliam Director Lawrence o ya tungal sakaratan kapeng Pangkupuran Governor's Office, Legislator, at sport kan, Israel kami yang kitranwat, panaynay. O, Pompey unsap, kalanganan ko pura mail, Kalangan. Ang sukses sa iban, Katslangan kami apli sakarata choror piristang koros vice speaker nami mungkin nanti sabon nami Ansel Mohammed. Anak kailangan MC muna ibang patron tolay bilmen patron sa karatan wawakan mamiyayer Melo wan ko Rosa kabina krayong kabina yang ay Senator Melel Vice Chairman in Public Works Senator Walter wan kay Israel Board Member in PUC Apten Kaularangwat o Melel Naliam Wong Port Authority When magdrive patrowan nan Israel kan makaula miya mampitang ki antame Port Authority amendment PUC amon me Port unsak ulialida te ititsapal o megot mi men patrowan puan kakagisan salang kabina kumain nan sapul material kosonet mamiya May nong Port Authority, imet trapta ansyo ki samalar koson sa balin Port Worth huyawi o establishment in staggery o mi. When ka kan and miya continuity nan Port Worth niya bangkin magmagit ko. Pero niya ansyo me se leo koson sa bal riyamen kamanaman kilas Raban Surf
1 year, Riemen 2 years, Riemen 3 years, OMN 4 years. Rumurin mo, puin me bani tito murima, puin me itita sumbare wa pampileo itit sabal, arabang would serve 4 years after that. Ori, may nakasampalong Israel Management in Port niyan sumaraban tetek term in port ka aran make sure may Israeli tawan stagger o kaya kasampal. Ong PUC uyaban totokot pilwiyawiyang PUC. Unfortunately, successive term kay uyaw ito sang 2012 niyan sa masa Quezon Sapal. Kasatra itawan Quezontin tama pato ng Quezonnet alayang bilpura lang tama utangkan miye niyan so yung maport yung Sewa administration tota amon me port ko koros kin uliali modami patruan gemet ong nan uyapan totor kunan port pokia kasampal port watan kak makmakit kowe the administration in corporation kan kak makit way ni momio me sudraban slow down poki member cup pananane leo kayane Israel the kayane Israel momon tangatangin nan portwood stagger ensure me leblaw din Israel momomot nan port pan Israel me kolkol experience aita me riamen me aerorabani teachapal teo nakap ta riamen bankin patalang Israel paran kak tulan ang to. Ore moen yan sa masapali port in PUC i-raise issue at o siyempre masabang yayan. Abon bilsansal manan kosonet niyan so may ukdaglaw me boardman niyan so term ban expire. You can only serve on the board for only 30 days after. Mawasang agin sansal manan kosonet ako siya aban momod nan portal law wulia ba ni titaw ka man sa legislature. Mo intent pukat uyawita po ki kabnaan kak kat kita itit o legislature uya po ko o git nantiang kamanala Israel kan me ba uya portan suot. Re po ki irawat momon Perak pasangero ananapen port mie PUC ang suot. Aray mo ini masabang pileo uya legislature pileo revisit o kilang mayang mo na trial ba na accommodate tama miya ang suot. Pisudamen patrawanta tami patrawanta putana ang kisang karapan na trial eupan na rawat. Ipilmen kapinggiyang Israel kan menang kobuko ang nomination kabina pilbakir pa naman kuburkan peran kak pata tunpi peran yang sawase kairtan sa Bulmatrail Corporation ka sansal ma corporation riyaw magatrail apalilong Israel kan me pan serve on the board awya corporation kasampal riyaw PUC ima provide ang katrail man kamarain pil o sewer ababukat nan memorin magatrail anla rambukat we have vital anan in memorin katrail rangut sila tuwa nan may na trail no na pa no papakalap ko me kak mo in lamp te itipil ni ito ramukat Thailand lar kapurta pipe appeal kusugus apena data switcho ag drive expect me tangi panon ari ibatawan me ansho troto pilgan kaulim gan mia sang public wa ki showtar ai bil men pagi
siyang ni dame Mr. SCL kasale tao may momoya kan me pilulay ngay ni uya ulia ba kaya so niyan sa makaulum kan mia apil uya me ka tiyo may bilkin kasampal kaya kayo uya manimpang ong wasakan me way pa kon sa tarkin na trail to talk kaya so way pa kon sa way ki tame uyaw meleta songa na pupukaya uyaw are isonga na so bukat me pangkagate miya kamarong ong song trigan agmail banana na kawawa o kawawa mawong way pa kon ong karapekan me song kay kin uyaw kay dia uyaw po ya kumail so kauti te pangaka uyaw puko te syoto katrapaniki song kay kin uyaw po ya karap are momana mail ban kakan yang sawa-sawa ipakon ranwewe ki abami ni momona mail bang kawaw ang Port Authority abil uya yo pali kasampale ang trial puya ki uya wan kailin podi iwasama kung kasambolong ito Israel kan me ban patrolong ito o kamurla trial kan to Israel kan me kukusan sabat o niyan sa water ima ngalong ito kapuya kan me panggilel tiyang trial merawat trial bil uya ana pena trial me mo are wasawat kasampal puya ki trial situ ka koseme songkoros me mau ita me kan wait long ito wasat mau suwat koros wait long ito PPA o nga palban PPA are kosantikan magmail ban apaliyang win pompe pilban sinsilay ka trial tontoray ka trial o niyan sa water bil kalwatong ka trial kapaikan tabil niyan sa water kagatakilong ito ka trial menin kaukan tusong kan maban bil uya kau patray are ong kosanti bukat emir nan saul mail kakin yang kalwa pali Riau pasar Riau kasampal are ong tami pan muin kaim sangki congratulations and may to one lang mo o trail eupenanan uya pandatok utamba miyan so kan mangmay pam parto mo legislature miyan so me legislature miyan so may pang karong legislature aba momon me legislature pa mo luport isongon mom kan agmail bilban nan riyang nan kapet kiti awi wanat pilkin tiwo kila kaya so pogi songon ngil kan masya bilkin rong sang ramas ito bil songon ngil magmail kan rong are ito mo inuk pasangan kitro kumail kit sa ululyan rail agmail melang may ululyan balian public sector, private sector, kumayala ka man naman siyang legislature. Legislature, pil koporo-porgang kumayal o iyat kail, melal sangran kit kabina, o legislature kan, at kail, yayi kumayal kan mag-ititaran wat o kama naman la. Iwasay ba ang tiyamet kalangan? Kalangan ko promoy, Vice Speaker. Ay sa karatawat me kayam saklar sa pun matrail ibanan may son ranwat and sa watch and son potassium o bilmioxin snacks yung chungal bil o na batar ang chorus iwato ka no chorus mo yang coach de bato ranwat kalangan ko por chorus